Kimbwiye kubana ni Sage Mwenda nk'ibisanzwe. Ikaze kuri Asif Media. Uturakande subscribe, kanda kuri sub, ukande ku nzogera, ukande na like, wandike no muri comment ibyifuzo byawe. Uyu mugabo si ubwa mbere mumubonye, abenshi umuzi nka Makenga, umugabo yengoje amahanga ukora n'umutwe M23. Uyu bakamwita Sultan Makenga. Kurikirana ikiganiro. Ni umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore amateka ye muri make. Se ni muntu ki? Amazina ye ni ayahe? Amazina ye yuzuye ni Ndira Makenga Uzandiza Emmanuel Sultan, ariko azwi cyane nka Sultan Makenga. Yavutse ku 25 Ukuboza 1973. Yavukiye Rucuro mu ntara ya Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango ukomoka muri Masisi, akaba ari abatutsi buzuye, ise umubyara na mama w'umubyara. Avuka mu bwoko bw'abatutsi bavuga Ikinyarwanda muri Kongo. Kubirana n'amashuri ye, ese yize amashuri angahe? Yagarukiye he? Ese yarasoje? Amakuru menshi avuga ko yize amashuri abanza n'ayisumbuye ku ishuri rya Kinyazi ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ariko ntiyigeze asoza amashuri ngo agere kure. Hari amakuru avuga ko yavuye mu ishuri afite imyaka 17 y'amavuko kugira ngo yinjire mu gisirikare cya RPF mu Rwanda. Ku rugendo rwa gisirikare mu myaka y'1990 yinjiye muri RPF, Rwanda Patriotic Front. Maze arwana mu ntambara yo mu Rwanda. Nyuma yaho yagiye anyura mu mitwe myinshi yitwaje intwaro nka RCD, CNDP n'iyindi. Nyuma aza kuba umwe mu bashinze M23. Ku bijyanye na M23 ni bantu ki? Bavutse ryari? Batangira ryari? M23 yatangiye mu mwaka wa 2012, kandi Makenga yabaye amwe mu bayobozi bayo ba gisirikare bakomeye. Azwi cyane nk'umuyobozi wa gisirikare wa M23. Bamwita Gen Makenga. Kuva icyo gihe kugeza ubu, muri 2013 M23 yaratsinzwe. Bamwe mu barwanyi bahungira muri Uganda, ariko umutwe wongera kubura imirwano kuva 2021. Hari kandi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byamushizeho ibihano bamushinja uruhare mu ntambara no gukoresha abana bakiri bato mu gisirikare, nubwo yabihakanye. Uyu Gen Makenga ni umugabo uzi gukontorora urugamba. Yegoje amahanga cyane. Uyu Gen Makenga ni umwe mu basirikare bakomeye cyane ba M23. Abenshi baramuzi.